Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم بتشنتي مندمو am tagayna Allah subhanahu wa ta'ala fa ka shaytan tawrama wala da sanma min damne flave amba ziza ala ni setki masa togo barakaye asabatra ka alaka ma sallallahu alaihi wa sallam o mumul hakil ma kabara bara na ya damne ni bismillahir rahmanir rahim ye ko abara baraka be sabati insha Allah ta'ala atiya dabo mi ngama abi koyi ngani salama yisame yerala kanyina dugo ko daba masako kanyina kabakolo joba masako ka baraw daminena Allah subhanahu wa ta'ala ba sembo o barala ko bara ko bitige o kore abara barka be nakashi apman ye gino de alkraba fa ka khalifa aywa amma anga hakilto bismillahir rahmanir rahimina anga ko daminena barka sorale sababu do anga ko la wala mbal make mbal mamuso ami sikin damine ni setki masato ko barka ka anga jonya jirala ka alaka ala jira yerala aga faranga ni mbarayna bare akadamina herala akadacha herala bare ngaka ibtigha an li wajhi llahi azza wa jal sitki masan nyada nyinni kama la li gharadin dunyawi jemma ko wara kana sorala namoro lambi aywa salaka alkrabaka sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya nyamariya ko nga dugo ka alkrabay sallallahu alaihi wa sallam amo yamar sanma labatu ay dugo ka alkrabay ami dugo ka kan nganawiye aji nyamuno na benat lela nu ya alislamiya mina bolo ka dame ni dina imbaralla alkara sasma fatule ko uma java a cema ana musoma amma yin sitki masafa kishin ne ma chama da Allah subhanahu wa ta'ala fa alako ka alkara sahaba ka sai ka yin Allah subhanahu wa ta'ala fa aka kishin ne ma chaya alkara sasma somoka o alkara sasma ka yin feye aywa amando ve ko nga hagilto somola ne wala ñu man do ya be ñini cen muso dem sen makoro ba fe Allah ta'ala ñu man do nay ala ta fitr wala yi ala ya jira na ko ala ta fitr wala fe man alkara ba ñanama ko ngana ci ama ne alkara sasma ñanama ko ngana ñina alkara ka ñuma ko kanga hagilto alkara sasma ka ñuma barka dalla ila qiyam as-sa'ati ka tasadu ma ko la de mel kelima ambe Allah ta'ala deli alkara sasma bu ñani abarka kama alkan sabati assalamu alaykum alkan fatu accenka assalamu na mboro la mi foli de salamu cema ana musulmama assalamu an ce an baraji asrab Allah subhanahu wa ta'ala ka halibi am barkata procureur assalamu ye ka sai ka dugo nyini procureur assalamu fe ni man babe dugo ko kola ko anjigi cekan olula anjigi cekan assalamu la assalamu kan sama dugo la ni mbarayna aywa dugo ko fandan nanina nin tele barka may aywa ajab sa yoro la nyani assalamu fo kan sama dugo la barayna Allah subhanahu wa ta'ala ka baray alka sabata amolo Allah subhanahu wa ta'ala ka ke dina demeni baray Allah subhanahu wa ta'ala ka ke Allah subhanahu wa ta'ala ya ranya dan kerengere li baray o sabe Allah subhanahu wa ta'ala dama de ala ko ke anyi ni salamo yo dugo ke ala ba mene yana ngata nya fami dugo ke tele nyere ka dugo ka sig ayo tele ayo asiki bawye ka sey ka dugo ke tele sababu nyuma ye anva angara mako ash-shaykh sarton wadan haydara wala mishkuri nas ala mishkuri Allah ma mo barka dot saka ala barka da ala kana nga fidr wala yana za doke Allah ta'ala ko kaka ala kama ala ko alkaraba sallallahu alaihi wasallam na bona sanma barka kama ikhwan almuslimin mbal al-salamu usikum bi taqwallahi al-azim ma la dinya rakum la dele ko ato nga janga sira Allah subhanahu wa ta'ala ni wa uhadhirukum mimma asiyatihi ad-da'iyati ila adhabihi al-alim ato nga zeko bela jele ke Allah subhanahu wa ta'ala ko nga femin dabla ato nga zeko ke otolila assalamu alaykum da kunye flade bi wele don shi don bo fe ko alanya saranye
akui ka minga ki seko ko kelila akui ka min dabla ki seko ke o dabla lila nyina ma bi nyani ninde kwara aywa kabru konna bil lafiya ninde alkama jodo ken kuna wolo be sorone ninde saratu tige tugo nyuma be sorone ninde be ka sababu ye kam ma sabati aljina kono matido aljina na ko jamu yeni matido aljina na ko ngilor yeni na hada bade alsalamu bido aljina na naka barade o bara sigire do ni ngokulu flayinde ka القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى ملوكي كي سكو بلا جليك على كي يامر كليلا والاجتناب عن النواهي مبل ممسو كي سكو بلا جليك الله سبحانه وتعالى تنمكو فنجننا نغير مامي ما أتكيد بيقولكم ما كنندي نمامي مبلنا نبلو نيغوينا أتكيد بيقولكم على جنة دي نمامي كودو نما ها ni yemini ku yere nyana kiyoye yere java ambe Allah subhanahu wa ta'ala dele ala ka kile nyumande amma ala ko kaka ala kama يلي العلم أننا بإذن الله سبحانه وتعالى نوك من يبلغ متمنا محمد صلى الله عليه وسلم ما فكاد الله سبحانه وتعالى جين أنا كفنسري كوننا كأدنى أخرى فقل منبر الفقه المالكي ينذكر منبر السافع كوكورا الله سبحانه وتعالى جين أنا كفنسري كوننا في المرة العاشرة ومئة سكي كمان التنان ألم يادمنه ni anyi ambo ala dili halbi aka faranga baran aka sabati aka dace herala والكلام فيها إن شاء الله تعالى نجر الله سبحانه وتعالى أنغا أيوا بشوينا السكينة من بولي على الهجرة النبوية الكرب صلى الله عليه وسلم كتامك تاما من ناكرة أيوا كبو مكة كتام مدينة وقع كبيرة لن تنصح الإسلام أبدا ني كوباي أكير سلامية نينا كوبادو أتمنى سلامية كونو الله سبحانه وتعالى سلامية دمي أدو الله سبحانه وتعالى سلامية دمي أتامي tama islamiyati nyina ko ila qiyam as-sa'ati kata se dum ko de mele kelima foka tama kurkure islamu tulula ka islamu du sukun ngeye ya ka ke alkraba sallallahu alaihi wasallam kanuka aywa bi wala da bi boli o tama de ka tabe on le sabiqi bi sikinye sikiye ajuru sikime sirle do siki temenena wala da bi siki nyonguna jango qissa min be ka fiye baro min be ka boiye kokoro temenedo na farla nyonga faratu ko nyonga nyumana iba famu kadamina damina katase adachema wala gharadu fiha ma'rifatu ahwalihi sallallahu alayhi wasallam bal makam bal mamso ka wala da sikiya ni aywa angara mo ka je minbaru sanve ya ka wala da kelen tuata ko alka sallallahu alayhi wasallam ka sira kum yambla ala o kunde alka sallallahu ka la halayu kalani ka salamu kala alka sallallahu alayhi wasallam ka la halayu la fa alislamu ka alka sallallahu ka la halayu don على حقيقتها أتشي يرى يركا ليميز لنا الخبيث من الطيب جانغو بما جوغو أكا تومو كبا بما نيما تشلا جانغو فيما كسكا تاكا بنونا كننا جانغو مينجلي فلكي يركا أيوا أما دي نيوماني كي يركا أكا تاسرة تيجيه كماتو بوالا جانغو أكا دون كوالي دمتا تيجيه كوا تيجو بي من دي أيوا ألفاناي أكا دون كوالي كرساسمي فوربا كيراي أكا تابولو شيدوني دو alka sasama mande chentiki kelengele na bela jelefe op male mingaye kam min boala o damataye fewra be mindoyi ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli afam tuko nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala fa alakan ayo nokoya ana bal masalama bela jeleyi wa nazada biha fihi sallallahu alayhi wa sallam mahabbatan wa taw'a hal bi sira ka wala rasi alka sasama ka siraka angala yini doy wala da ngaka sababu nyuma nyi mohnu mande nga alkara sasuma kanu chuko nyumana ka seka tuko alkara bala tuko chuko nyumana o hera bade Allah subhanahu wa ta'ala ka anyaru sarola qala al-allama ali al-labawi rahimahullah wala rata menen ngumani ye flaka ka maduma nga apmana iye alkara ka aywa alkara sallallahu alaihi wasallam aywa siraka ay bigi jo alkara baka hijraka ka pma ye yado ko a chena ni Abdul Aziz al-Fassi no yella rabuye kwa be alka sasama ka sira shido a ja farafin fana kuma be ya munu wona kuma shido ni Abdul Aziz bi sella rabukana ja Sheikh Ali ya rabbi sella rabukana bara dabara fa odeka na la shini kene ya di insha Allah ta'ala farafina nganaw nan yora minga gafe ka do mina ba korta ka jira mogo la mogo ba jole la ihsave ka donc ko fawbe anyaru fe kara mogo ba fa am ndisi ko shini munu nyaka ta sanza doma ambe ala del Allah subhanahu wa ta'ala ka ani choro basara kayralla ala ko kaka ala kama ala ko alka ba sallallahu alaihi wasallam na bona sanama barka kama bi to robab na wulina nye kokora al ana sangwani
alakira satma ay kunkolo ci kunkolo tama bana ay kongo munyu bana al ana dakhala fi awal al madina sisa ngone aduna madina duguni nyonje avec tama doni kam madina redu ko na sekere Sheikh Ali yuko ako wa fi bani amr ibn auf nazala wa ba'da 4 layal rahala ko alaka kira uni aywa sarakata ibn maliki ka aywa sogmada bane ko o kele ko faka kul franja tama ko aduna madina duguni nyonje ko wa fi bani amr ibn auf nazala ko sele aywa bani amir bin aufima kwa jingina olu kad na jatigi yalla kwa shunani ke olu fey alaka krabi shiu fe aywa sigidala o shunani dakene ko kwa kraba sallallahu alaihi wasallam minu ziri aka kala ngoroba ba no fe aywa abubakar sidiki aywa madamado ko awulila anhum wa qad assasa masjid quba wa kana yawma jum'atin hadhaba qawla ka bani amr ibn auf fi sunani sigi dakene ko fe ayolu faranyonya ko ya soro ay quba misri ayo o ta'sisu ke ayo misri jo ko kera ka ben aywa jumandoma ko alaka kira wulila ko tara ila bani salim al ajilla awwal jum'atin hunaka salla kabwara aywa bani amr ibn auf fi kata bani salim fi ko bani salimu ko lu kunye faso baye ma bawdo ma baye jugo bula o be dina nyuma fe ko jingina olu fe ka be juma doma ko ay juma folo seli olu ka aywa sigidala fasaluhu fihi min nuzula qala nzuru naqata was-sabila flaka sepmana ko jugo olu ka ma ko alaka kira mahodu madna ka bele jele tege janguma ka ede kono amunda don kibina kishi kureshu ka dana jugo yalla mono na manye ke kishira buluma goshila shimatige ifarkolo sanmana moda nyena ya madina e ijingina yandugu fefe na abebe wele ko madina bani salimu ka manyema ka pamakando alaka kira manyi ni fe jingi aunga ya ki aunga dinanye dugu kolo bambulo sigiro banve aywa ibi sigi anve ya ambi koloshi no dafio anka ila mamatina ambi anjoy kokoro torot seki soro kata se bani salimu lama fatulima alaka kira kuma akwaye mwenye abenama ajaranye ayufoku barkada akuma ko onzoro nakata wasabila ay nyame sirabla akajoka tatofle na birla aw fe ya ko ko mohnu yakad nanyi na temena ko ko mohnu takad nanyi flake ko wala ka kira kuma ko khalluha fa innaha ma'mura yuhilluha Allah bi khairi kura wallahi akwa bi sirabla nyame ya tatoy Allah subhanahu wa ta'ala ka jomindo alaka maka ya maruya trashitu gume yorodo de ka alaka yamaru yele tugume yoro de ka no e dugma ko yoro belejele la sahere may na seray abibiri bani salimu ko alaka kirama ko nyena ande ka foy ko no fika kala ndenya ande ka foy ko no fi aywa fika labat aywa yamaru labatuli alaka kira asma'u wa ta'a ya rasulullahi ni ko mi angote olu farlaka ujara ka wuli Allah subhanahu wa ta'ala ka johon yo alaka basa sama ben nyame minga a wulila ay sirata ni alaka kiray ako walam tazal al asha'irul ansari tad'uhu iz talqahu lil jiwari ko ka mine aywa bani salimu fey dola alka satuma ka wulila odo kata se aywa ajing yorola atemena qabila la ko ansaru bela jele tege jame madina ansaru la ak jamakulu be qabila be tege jame ko alka kira itala je ka jing am ve yawa ya jing yoro nyumanyi anya qabila ta fulana de andega jane do ka em hudu kono ne mo hudu sona ka jing am gadna nyala isiram madina ni sona ka jinga ngadna yala obe bama du ko lo bambulo ji bambulo e mo sosuma dala dumini ba ambulo imma ko be mina obe sora ambulo ko kabila kelengele bele jele ni nyin alkaraba fe ku ba fe aka ku dana nyoanyi aka ke usigi nyoanyi wa ko yaqulu innaha ma'mura mufawwidan li rabbih umura aba fa kelengele bele jele dum hudi alaka kiraye dum hudi forba maye abele jele ka kanem hudi nga ay alaka joyi ayaka sirabla nyame Allah subhanahu wa ta'ala kama ka yamaruya yoro do de yamaru dile do setgi masafe nasere abe biriye o de mhudi jingi yoroye o kabila o bele jele sirabla Allah subhanahu wa ta'ala ka jonye alkaba satuma ka ayo nyamenye ay sirabo doni fokata se alaka yamaru yorola hatta ana khatbi makan almasjidi wa kana izzaka mahalla marbadi ko sira alaka satuma ka misri yoroma Allah subhanahu wa ta'ala ayo yoromi njira ala
a seleye aywa nyame bele jele la samandi aywa fenyema bele jele la samandi a seleye aya biriye ni alaka kirai yende alakra ya don ko yande yoroy yende ansaru ya do ko cena yande yoroy ala deli alaka fam ci ko nyumadi ana bar assalama bele jele ma وابتدل البر أبو أيوب لرحله كي ينزل الحبيب ودو مدن كولا تقربا دبي كو أبو أيوب الأنصاري على حقل نيماندي عليما كما من الكرا سسما كان نيامي يا بيري نا الكرا با جيغنا ناي مو فولي دنا من دنا نيما با كيتي ين الكرا با كاتلا مو فولي لا ko be tla jiw minina ko madna ko be fara nyonga ko be yorodo kerengere ko aywa way bi bitli la fana de dunya e bi bismillah yande Abu Ayyub al-Ansari bolila ka shi alkara sasama ka aywa nyame kerkema ka kerketa ki digini kerke ka ta ka so ka ta kerke bla alkara sasama ya don ko aywa ko nyi madna ka bele jele forbatay nga alay mondo ala di Abu Ayyuba ma alkara sasama tara ka kerke no fe alkara sasama aywa jingina Abu Ayyuba fe flake ko itlo ma jo mimbe ka sirata ma abashido ako fa nazala al-hadi alayhi wa la bis 7 ashhur ladihi wa ba'ath ala Abu Ayyuba son fena aywa femi ni mata nyu ana soro kuma na natara nan kerke barka manye ka tabla kaso jingo mo ka mo manga moti kenya fuka ta jinye wuli ay barka sababu min yin ala ya no ko yayi ala ka kira donan no fe aywa Sheikh Ali Labawi ko ala ka kira kala wolof la ndisigi aka dukono aka dina jatigi yalla alka sasam baka bato ke aka dukono alka baka dugo sanmo ngaka dukono alka farko sanma bi da aka dukono kala wolof la Allah subhanahu wa ta'ala yoke Abu Ayyuba garsakaye amma salamo halibi alka sasama non bla monon be Allah subhanahu wa ta'ala ka jom barka le monon be ay jom barka mo nyinu se ka do aka du kono ay alka jom barka mo nyina ko bismillah ka dugu kono ay alka jom barka mo nyin ako bismillah ka du kono barka bi barka do dula o ya Allah subhanahu wa ta'ala ka mondo ala de hunna mande ma o tibba du makolo madama du makolo to ko be alay no bana domina du makolo be debe meleke ambe Allah subhanahu wa ta'ala del alaka kili nyumandi sisa woni ya famu ko ja tarikhun sirran nabawiyya ja tarikhul islami fale do barka ko de la ja fame dugo ko de la ja sahaba kuma awni dugo nyini che ju kuma ne barka nyini che ja ambe bolangara bako no fe chogo mina jamba am fari joshu farko la chogo mina jambe girin ko sabrata chogo mina jambe bolu ko moblu no ko moto no fe chogo mina ja sahaba takuma jugu nandai insha Allah ta'ala wallahi la ilaha illa huwa nala shikun ala jenya fi mati tunon kana yana zado che abi boala ala rasona abi boala am ala del ala ka hakili nyumande amma ala ko kaka ala ya kama ala ko alkarba sallallahu alaihi wasallam bonyeni abarka kama Sheikh Ali Labawi ko kuma nan alkarba sigira Abu Ayyuba fay ko alaka kira wa ba'atha Zaidan ila makkata ba'da ma bana masjidahu wa darahu al-mustahsana flaga arab kana kojugu ako alkarba sallallahu alaihi wasallam kele ko ka dugma ko sor Madina kaw fe ni man ko dugma ko dama na ya ka misri jo kaka sodaka banaw jo sodaka bana jumondo etajite vilante ay somunundo ujora ni alay ujora ni ala nyesranye ujora ala batuli kama wade ya so chenye katame soto uka wajibi ule aso baraka bijini ni sokuru ngelendo etaji bake maubi tiguba baraka nyini katase dugma kolo debe mele kelima ala ka kira akaso ujo kaka misri jo ay zedu bun harisata chi ko sango ne bita fo quraishi ye ko muhudu ye jatigila soro e bita fo quraishi ye ko ala sona ko muhudu ye jigi soro ko muhudu ye kunkolo chi ukungeme kadana jugia so wuli ka muhudu minyini ko muhudu bismillah la madina kone ko kikane nga dimba ya no fe ku kane nzoro ya nu sona chena falillahi alhamdu no mo so chena ko alaka jodo sona chena ka baku ya mine ko muhudu ye jigi soro zaidu yele kerka ko lay katane ko reshuye zaidu tar alaka basa sama ka dimba ya no fe faja'ahu bi ahlihi fakhtara lahu almadina tal ilahu dara zaidu bun harisa tar alaka ka dimba ya no fe kana nu ye kana soro madina Allah subhanahu sona ka madina kerkere kaka alkarba salsama ka sikiduye alkarba balona madina kono a fatura madina kono ala madina ko bunye ku karama olude alkarba shuseli olude alkarba salsama farkolo sanumada olu ko dugma ko de welela ko alkarba kaburu abi ala deli ala na barka Allah subhanahu wa ta'ala ka jin an la harana ko yamma aku wa kanat al baldatu tud'a yathriba humma ba taybata da'aha al mushaba ko ka kon alkarba naninye madina kono ko madina ko be welede ko yathriba na alaka gatran nane nin ngana nana nay madina sanuya ka madina ka ala tashi ko ay madina wele ko tiba madina sanira ka tam jentu gu tawka ay madina wele ko alaka dum ko yoro sanuma don ayo salamo ya madina wele o wele kana o madina bi wele o wele to ala kata se dum ko de be mel kelima
Sheikh Aliyu jazahullahu anna wa anil islam khaira ako wa fuddilat hatta ala albayt alharam bijahihi alayhi athiyahu salam ko ala sona madna fa samandiyara hal baytul haramika kadam munga ala ka sasma hormay man ka tikteme unywanawka ko be ala dili Allah subhanahu wa ta'ala ka kishin nema chamake ala rabbaka ko fa samandiya bora mi rabbihi wa afdalus salati ma'a alihi wa sahbihi alhudati ako ko fa samandiya bora Allah subhanahu wa ta'ala yoro ko be sagi ko kora nayi kishin ni ala fa ka ala rabbaka ko be kishin ni Allah subhanahu wa ta'ala fa ka nganawka jatigi munu ya bismillah sisa nu ye fen bebla ko nyeshia ma yana sadoche atale ko yakko koloshi foka ta kelengele beta lahara a chamana musumano ya alkaraka sahaba wi ko atinyina sahaba ko nayi dugo ka alkara baya ka gafela ko be dugo ka alkara jenyomni ma alihi wa sahbihi alhudati ko be seyga dugo ka alkara bona sanmoni ko nga do ko sahaba de kana jamakuli ni sahaba ye minge o ketay ni sahaba sona mina ko ketay ni sahaba ye minge mati nyugo ola o masangone ni yaje ko sahaba be alkara barka nyini a jama ka ngama barka nyini ni yaye sangone ko sahaba yu biri alkara bay jama ka ngi biri aywa alaka joseph wi ni yaye ko sahaba yu alkara mena nu boloye aywa ko majing alkara bay ka ta se usado ma jama ka ngi majing alaka joseph wi am ala de li ne va mu ci ko nyuma ala ko noko ya ana bal maslama bela jale wa ba'da sharh alwajizi min al-allama ali al-labawi rahimahullah ali al-labawi ka bigi tamane ko ka hijra nya fani ka wala li ko nyuma aywa ambi Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka hina ali al-labawi la taba lana al-allama abdul aziz al-lamati al-fasi masirahu haythu yaqulu rahimahullah sheikh abdul aziz al-lamati min nanjo malaka gafeka marku ka ko ngana ayaka sira korte mene anye ako sisa ngoni ko aliyu nani aliyu ka aywa bigi tamano nyefo no famuna ko sisa ko ngatu ko alefana no fe kabi ngochina anye halibi hijra ko pumato ka ba danduloka balma ke balma muso tuluma jo kala rabu kellame mimbe ka puma abashido ni abdul aziz ye mi ndai aywa itloka hijra ko la idengene balma ko wo mineki kuna fendi nyame ana insha Allah yaqulu al-allama rahimahullah al-fasiyu ako ko wa muddatul lubsi biha fil idda ashru sinina ya laha min mudda ko ala kan ngana sele madina sigila ko ay sandande ke madina kono o sanna ko wati to manga ya laha min mudda ko ani wati to bonde nyove wallahi nunu ndame mabakola wallahi nunu ya do ko mabako eke nunu ya do ko ja wati de bi bonyeni chewde be wati ke wati bay chewde be dugu ke dugu bay chewde be duke du bay chewde be manvia reke manvia ni vamu naka babara nyanawo amba do ko kuma kura mi vla mandarta de unda atsaka sira nyami wallahi alladhi la ilaha illa huwa atsaka nyami ambalo ne nyana am ala del ala ka hakili nyumande amma ala ko kaka ala yakama Sheikh Abdul Aziz ko ako laqad ghaza 20 ba'da 50 fiha wa fi 7 bighayri labsi ko ala kala bas sigile madina kono ko ay jihadu siri ka aywa kala siri ka bokki jo kafiru nyefe la kalimati llahi azza wa jalla ala ka makortal kama shemu ka ani duru ko ay ghazu ka shemu ka ani duru kala kala satuma ka ghazawatu yemu ka ani duru de ay kala siri ka boka jo ka kafiru kele Allah subhanahu wa ta'ala ka dine kama shemu ka ani duru ako aywa shemu ka ani duru infanana ako wa fi 7 baghiri labsi ko wolof lambala nyamite mina ko wolof la qatala ko musa sama yere keleke o wolof lana badrin uhdin wal khandaqi ko badru do ko yere keleke uhdu do ko keleke wal khandaqi gazo do khandaqi do ko keleke bani quraizata bani al musaliqi bani quraizata do ko akra bayre keleke kazalika bani al musaliqi nuba wal ko ghazwat al muraysi'i ko do ko alaka kire keleke wa ghazwat al ta'if ma hunayni wa da'if hal bu'uth dun mayni ko to ko kele do ghazwat al ta'if do ay keleke hunayni do ko ay keleke wa da'if hal bu'uth dun mayni ko aywa ghazawatu ko yemu kan duruye alaka baka kele ko yemu kan duruye ko sigarama fla ko de be bu'uthuma ghazawatu de ay ratara keleke ka mununa bu usu yi ay kele sirina bolo barka may ka drapeau de sahaba ma ku ci kata dugu no fe o tara kata ci ne boka sey kana ci jabi fay afol mako bu usu o fanan sariyatu ta kele ni doni am ala dil ala ka fam to ko nyumadi ana bal arsalama bela jalema wa qila fi an-nadiri ma wad al-qura qatala wala ghabatu aidan dhukira ako ko tarikhu ayo kitab do ya sabati ko ayo ghadwatu bani nadiri do ko ay keleke
wadil qura fana do o cogo kele do kay keleke wala ghabatu aidan zukira ko ghazwatu ghabati fana na ko alaka bay keleke anyina na ghazwatu khaybara ko o fana farale do aka ayo shurrahu yo o sabati am ala deli allah subhanahu wa ta'ala ka hakili nyumande amma kidabu sharhi ko kona ko alaka bay keleke ghazwatu mununa kwa kala yini de kitalu ashabihi alayhi salam lil kufar bi hadratihi sahabaw ye keleke kene mununga ayra jole nyana nana keleke kene mununga la yini ta ayra ka murtaliye koy sahabaw ye keleke kene mununga nga yare be keneka konga alkara sallallahu alaihi wasallam yare ko lam yu'lam annahu qatala bi nafsihi illa fi uhudi ko ghazwat uhud do damade alkaba yira yimba muruf aywa foshi wala makka tamata ka keleke aywa ko do damade asabatira tarikh al-islami la ka fa alkara bay keleke aywa jahadi keneka ولم يقتل أحد إلا أبي بن خلفي كما ما شفا فأبي كلي نافقو كندكي مي على كربا سنغاكا تمس سنغاكا غزوة أهد دومي على كربا جافا كاكا جمع كاري كلا أيوا غواني نالله سبحانه وتعالى الله تكرا على كربا جونغنا فوكا فوا جونغنا صحابة جونغنا فوكا فو جونغنا على ما كلي دي زوبو ينكا تمس ما تو تاكا كو فا لكا على كرا فا أكا دغانيا سوركا فنيافا kala chene alaka naka sahaba bolna Allah subhanahu wa ta'ala yamari alaka jarabi do uka kafiru kodone kubita yeru fesa anzerula alakele de yi faraka bo jamana ka ayo aka soge karafe mine kana alaka naka jama chechi ko fale ka muhudu ye kafa sahaba sengene jungine wula kuba pembe alaka ba satama gufana a jungine ka mando ka ayo tamag tufaka babulu kan natop mbe ani sobe nyona alaka ba jungine ayi kunda alakira basal samaka u gera la nyona alaka kira tamaka ka soka shekele na makabla asagrana ka soye ka bolika ku aka jamana na ka kulo ula ko alakira ba yale soko kale sara e yafla ko ubayu ita jito ya dabla en taman aywa nu ka sokoli bien donda kele ndama debi dugu jera ya fama ngara moko ambe bien kala woni nyonje moko bana jongda sabani nani be mununa jongda kele ndama bi kulo andala tan akuma ko dimi mbenga ni atla kele de be nyonje be bi ni rosorala asera sarafu ani be nayi ko sabatira ka alkrabay ayo mami njahadi ko ni ngeledo alaka kungo yana ka danga de sirani hakama allah subhanahu wa ta'ala ko alaka kira ka jahadi alkabay ala jahadi faqatalahu fi uhdi ayafa uhdudu qala al-fasi rahimahullah fasi ko alaka nasra kayra alaka hinan islam shubela ko hajjatayn hum la farada ko alaka rabba ko ay hijif lake ka kon ayo hiji farda yalinye hiji farda yale ko ay farda hiji ke shekele wa atamara al-arba'a qalu aida ko ay umra ka shenani ko don ba yo fo kokora wa qala malikun halathani itamar wa hajja mufradan fa haqqaq al-khabar am bala jele nyama anga karamo malikum anasi qata ash-shakka bil yakini fo nyongo kele alkarka hijra ko la maliku ya tige kabla yormina on ba blaye on de favara ko maliku ko alaka kira aywa وقال مالك ثلاثا اعتمر قاي عمرك الشنصبدي وحج مفردا فحقق الخبر قاي هجرة الشنكله وشنكله فنا كان الحج افرادا قاي هجرة هجي دمدلا عمره مفراكا وكلهن كنا في ذي القاعده كو بلج ليكرا سلف لفرج ركلو كوننا على الذي صححه من عدى من يكبروا تشنيه كسكسك كسك عندك كولو دي اجاتن نجوكوينا ام على ديلي دون وا نونو منو ين زبكا دي اما fansira ka nyongala ne mbaro sanumana ala kanu sara kayrala allah ta'ala ka nyiru nafa ala nu barka kama korfa la baye minni ami ngal dama do jabi ngal ba do ngal ke ko ka aywa yala assalamu aywa forba misir la jama misir mi ni almamiratu be ala ko almamiratu na ka jama selle ko fe ko yala jama wara bin na ko ka fara nyonga ka almam wara blaw nyaka seli ko ka kuma okiti ka ko kiti ye munyi amba fatikila mai almamiratu be misiri mununa asalama sharia ba wajibiya asama fo ba jama kuluka aywa ka almamiratu ka wati de mage misir la na be selefa na sele desert bi se korta ka bena ka wati de ngan almamba sella na tlala asalama sharia ya bali aka jama wara faranyonga aywa ka almami wara blanye ka seli obe almami baka seli de tokoma muna o farla nyonga sisa ka almami wara jo anye o ma dande anga almami baka sellawa o togomani min ba la islamiyya sharia ya bali ode kama mawo ma mana na alman baka sel kele kofe misiri jingine kofe o to o jama mana chaya chogo to lu sel kele ngelende
jamana laba diine kurain aya hakili to ayere la olu teka talike ayo sharia gafo kono olu yo sufe do nyini nawye obi nan do akene ni do jala be so nganu yo sakone nda wobla alaka akili nyumande amma alako kaka ala kama halibi alsa muso da nyini ngalike ko ka puma aywa alsa muso ka ko zere gari ko gari sheka chansisa min ne ya siri kuna abi ko zigi mine ka a chori ji shi tsega jingani nyonje a foni to la yara nitigalite fo tsega foni ko lu sirana olu kamana gona ya kuma dengela mimi vo ambal mamuso ye ni mami makobe ala la bi kola shin nazaro ko fengura nuna garo garje ko zigi datugu fo selji tsega do ga sama janaba ko li tsega do ga sama al sama shara yo haram ya aya hagil sab ko to ayara la nabi fenge femina ka dine be ayda o hakela jela boy wati kungurni masir tsega do ala bato nyekena ngani gare ko misirala ati jibalika do ko zigi nyonje salama shara ba fo mako masiri ala ka kili nyumandi amma ngali laba assalamu musa da ngali ke ko ka pumadini masaya hakeka oy wala da bilbile bay wati tan aywa wati tif aywa anno ya mable am da kuriya dama do diala dini masaya hake fembe wele ko duga dinya assalamu shira yo wajibi assalamu de kilingele na beka banga ba fila duga dinya ni ko bunye ko barkan nyini kuma kundala surina mingadu ye ko ke uye femi madu ye kano ke ula qur'anin nasu ya shuka ke ula o ka ko wala taqullahuma uffi banga ba fila tu ka jonyana kana afo uma ko of kana son ka tayinya ka ku ka kewale dokema ki tora fitini na pamba sabo ya alkara banyininga ko alaka kira alkara ko namu ko ayul a'mali ahabbu ila allah anga bara belejele la bara jumenga di alayka tamanga bara ubeka akuma dakurnya kele ko as-salatu ala waqtiha tasfarra sali duru di awatila uyenga nanyininga ko humma ayu alaka kira no boray mo ndamoka akuma de ko birrul walidaini bangba fla duka denyani ko de be joro fla nana aslama chamana musuma to nga hagil to masawla masa duka denyani ye aywa dine baraw doye dine sikime aka danga de ala senda ka fuila ala magota danga de ka fuila danga de fa sosola ani basosola ala ka ngishama ala ka ambalo anva ko duka denyana ala ka ambalo amba ko duka denyana ala ko kaka ala yakama ala ko ala karabana bona salma baraka kama بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من منظر الطاهر المنظر يزداد شوقي كلما ayan dura ko ban ya mama